Kajing tua ka surok ba shalong dauki harngan kelawan ra kajing tuat akalet kawan bat kikali kila sakut sebang na baro arliang. Ketua kalahap akat sau terik yayong arhajar arpulai bat hadu khandru terik yayong ru ompat la satia ban penku ya kajing tua. Tas ngau ba kajing penku ya kajing tua bat yo kali banya kalong bandep lasai ka khatnyau terik yayong arhajar arpulai.